Tini bor samung no neng rasamna ni paika kesai kenal Ang norok ni bus kango tini recap mong tubuy paika Madam Sourabhee recap mani Kungkila tamasyak pungkhanang. Okay. Bor rasamna ni sekang. Bini kisi sa biodata ba information details bini oropai bom hai tam tamong laika. Avanote iseng kisi sa sini bus kango seng cikon sa video clip naina laire. Lungkhaja tanana ani bumung Sarati Kalai ani parang ke telepon para ang engka kharoksa TIPRA IDOL ni top 10 contestant. Te ani muchung marok engka nogo mamu shomnani tai resap musumung resap nani nogo khunu karibo ang resap musumung hapara ang belai nyokuluk langsung. Sini by Sourabhee Indian Idol winner engai engmahai ang wahana TIPRA IDOL ni kai kharoksa ang winner ang musung. Sing bono nai lene bahai ke sini puskang present kai tai angka kayo neng kak kali yana ne tabu kelija Kisah tong nai na. kokeri sini puskang rasabai khanar nai sini bukhu Sarati Kalai on the stage. Maramari takhu jagulu shial chani khora yam rokshani khora kuhu kuhu poma khana ke bushuk se apangshra